Karsana Uyut Basri sesepuh Noka kampung maksud pajajaran tempat ayeuna di mah ayeuna di kondangan sa iya kapelawangan juru bakti perjuangan Uyut Basri Lambang Kajaya Panagelan Kiwari Gus Kamala putra pajajaran anyar sa luar biasa ampun kutur sabar tindak tanduk natalingkah Siliwangi Ginanjel sajagat raya Jomapai bala kacapangan semangat dijumpaku luar biasa ayeuna di kondangan Uyut Basri sesepuh kampung Lunggu ngopi mawa warisan nyokrokan lo cacangkan Siliwangi Panangkeun luar biasa kapelawangan sana Gribon juru bakti perjuangan Lambang abang Kajaya abang baong abang daong panglima padi pasir anu mana atuk apa atuk kiwari Gusku Mawar putra pajajaran anyar wawangina tambah maker sajagat abang lagu Jumapang Laring sana bang baong bang lima abang daong adai bali basa abang daong panglima PDP Uma suling suling teh awit amiang pamanaranian satinya abang ribo pamadok abang ribo deui mangana abang ribo adaku Sipati deui mana abang ribo Uyut Basri sesepuh kampung Lunggu abang ribo Baong panglima panita sadai anu mana Bang Baong panglima padi basa kumasuling suling tengah witamia pangadak daya no mana suling tengah witamia pangadak daya anu mana kumakuring pangadak kumakuring sarengan pamador niang deui satria bekasih deui haturlah abina pangka Uyut Basri sesepuh kampung Lunggu deui mangla haturah abina pangka haturah abdi teh sono Abah Haji Dedi Mulyadi Pak Haji deui anu mana Bapak Haji Dr. Randes Haji Mulyadi ukur katun jaridong apa Dr. Randes Haji Edi Pak Haji Dr. Randes Dedi deui mana apa Dr. Randes Haji Edi Randes Haji Dedi Supriyadi Dr. Randes Haji Edi Supriyadi Pemangku Hajat Dr. Randes Haji Edi Supriyadi Pemangku Hajat Dr. Randes Haji Edi Supriyadi Pemangku Hajat Dr. Randes Haji Edi
Supriyadi Pemangku Hajat Dr. Randes Haji Edi Supriyadi Pemangku Hajat Dr. Randes Haji Edi Supriyadi Pemangku Hajat Dr. Randes Haji Edi Supriyadi Pemangku Hajat Dr. Randes Haji Edi Supriyadi Pemangku Hajat Dr. Randes Haji Edi Supriyadi Pemangku Hajat Dr. Randes Haji Edi Supriyadi Pemangku Hajat Dr. Randes Haji Edi Supriyadi Pemangku Hajat Alakatu jadi apa namanya Satria Bekasi mantap apa namanya Satria Bekasi apa mandorlian Satria Bekasi Ulut Basri Ulut Basri Satria Bekasi Asa Sepuh Pamaronian Satria Bekasi Bati apa ngelima jenal Mak Bekasi apa ngelima jenal Anu, Mak. LBS Rosipati Terakhir apakah Panglima Jenderal ini Bapak Dr. Randes Haji Bapak Dr. Randes Haji Edi Panglima Mak Jenderal Bapak Dr. Randes Haji Edi Doi yang mana Bapak Mandormian Satria Bekasi Bapak Mandormian Satria Panglima Bekasi Jenderal Uyut Basri Uyut Basri Panglima Jenderal LBS dari apa mana Solasi Padahal Solasi Salamangan Abot Uyut Basri Sasapu Kampung Luwung Alah turun Pak Uyut Basri Sasapu Kampung Luwung Dokter Randes Haji Dedi Supriyadi mana Pak Dokter Randes Haji Dedi Supriyadi dari aturan nabina pangkeng Pak Dokter Randes Haji Dedi Supriyadi Kepala Dinas Ketahanan dari Pak Dokter Randes Haji Dedi Supriyadi Kepala Dinas Ketahanan Pangan dari Doi sayang aturan nabina pangkeng Pak Dokter Randes Haji Dedi Supriyadi Doi sayang di pasisir seolayur Hadir Pak ayah Dokter Haji Dedi Supriyadi Kepala Dinas Ketahanan aturan nabina pangkeng dari sayang Pak Dokter Randes Haji Dedi Supriyadi aturan sayang aturan bina pangkeng nyamagakeun sadaya Betuit lurang putih Kawis pisang ngajen Dr. Randes Haji Edi Supriyadi Hai hai Ayo Bapak yang Dr. Randes Haji Edi diberi Supriyadi luas Pemangku Hajat Dr. Randes Haji Edi Supriyadi Pemangku Hajat Alakatu kahayang Pak Dokter Randes Haji Dedi Supriyadi Kepala Dinas Ketahanan Pangan Mamang mantan dari hati baik Pak Dokter Randes Haji Dedi Supriyadi Ya dari mana Haji Edi Supriyadi Pemangku Hajat Dr. Randes Haji Edi Supriyadi Pemangku Hajat Dr. Randes Haji Edi
Kepala Dinas Supriyadi Ketahanan Pemangku Pangan Hajat Deui. Dr. Randes Haji Edi Supriyadi Pemangku Hajat Tuk alak atung atung Dr. atung Randes Haji Dedi atung alak atung Supriyadi atung Kepala Dinas Ketahanan atung Pangan atung apak atung Aturang Kopi Tesono masih di serangan bersana Bapak Dr. Randes Haji Edi Supriyadi Pemangku Pemangku Hajat Dr. Randes Haji Dedi Supriyadi Dr. Randes Haji Edi untuk Lepat Sri Daudong Sang Macam Sewiyona Terbiang keawonan hai Sing loyo Sapi